Urabona uburwayi bwadutse ni uburwayi bw'uruhu, ariko ndaza no kubereka uburyo bwavurwamo. Urabona bufata uruhande rumwe rw'ukuboko cyangwa umubiri uruhande rumwe. Urabona ukuntu bumeze, urabibona ku kiganza, urabona ukuntu bumeze rwose. Ni uburwayi rwose bwibasiye abantu cyane, ariko urabona nk'ukuboko k'uyu muntu ukuntu kwabaye, urabona ukuntu kwabaye rwose, ariko ni uburwayi buvurwa bugakira. Mu kanya ndabereka n'umuti ubuvura ugakira. Urabona ukuntu intoki zabaye, ariko iyo usizeho uyu muti, umuti mwiza cyane uvura mu minsi mike, iminsi 3 rwose usigaho rwose uno muti uhita ukira. Urakira rwose, urakira ugakira burundu. Reka noneho mbereke umuti. Urabona uyu muti ni umuti wasigaho rwose ugakira. Ni umuti utangwa no kwa muganga. Uyu ni umuti rwose, uyu ni umuti ushobora gukiza buriya buheri rwose, ukavurwa neza ugakira. Urabona ibiwugize: Reconcia nitrate de micronazole miligarama 20. Noneho teleke recommandement par les médecins, les conditions de stockage, la conservation de ces faits dans un endroit sec. Ushyira mu ahantu nyine humutse, en dessous de degré, munsi ya dogere 30. Protege contre la lumière, ugomba kuwurinda urumuri. Garder les médicaments lors des portes des enfants, ni ukuwurinda abana ko rwose bawukoraho. Uniquement de usage externe, ni umuti ukora ku ruhu inyuma gusa. Urabona rwose uyu ni umuti mwiza rwose igihe warwaye ubuheri. Hari n'igihe ushobora no kurwara ubuheri mu mutwe, uyu muti uwusigaho kandi ugakira. Uyu muti rero ukorerwa muri Nairobi, Kenya. Noneho ndaje mbereke n'imbere umuti uko umeze. Twagezemo imbere, urabona ukuntu witwa, yego urabona Lauterine creme na magarama 15. Urabona rwose abantu barwaye ubuheri rwose mushake uno muti, mujye kuri Mulindi Official TV, muzajya mukurikirana uburwayi bwose muzakira. Nzabereka n'undi ushobora kubavura ibihushi.